South Shillong MLA and State Cabinet Minister Sanbor Shullai today inspected two key infrastructure projects worth around Rs 20 crore in the constituency, accompanied by government officials and local residents. The minister first reviewed the progress of the Rabindranath Tagore complex under construction at Shillong near the Meghalaya Legislative Assembly. The Rs 13.58 crore project, once completed, will house guest houses, a restaurant, a children's park and other public amenities. Shullai later inspected a proposed link road project aimed at improving connectivity for 8 Shillong Dorbars under Right Laban Pulun. The Rs 6 crore road will connect Umshirpi and is expected to significantly ease traffic movement in the area. Speaking to the media, the minister said the inspection was carried out to assess project progress and facilitate submission of a report to the Union Ministry. He added that the link road is likely to be inaugurated by March this year, benefiting residents of South Shillong and the wider public. Karena ke inspection ngalabu kerpang mentakastem akaba nilakwa ban pendap no yang ka link road kabala kamslem hi bat ngila asrang mentan yang inspection yang ka Rabindranath Tagore Cultural Complex apo Shillong ka kampus jong ka Department of Art Culture ka mga minister turu akapor bangalong minister sudah marajar arpuai de ngalan initiate kumu culture minister kapor ka Tagore Cultural Complex kabakot katlai crore san pupralak tengala rahi ka recommendation siapa Sri Shekhar ji bolong culture minister mensua but hakaji keren but ula ayaka approval katlai crore san pupralak debat kane ngiladep jaga tu kaya kakam kaya cacat aku apa nomor pemenang kane ngalawan Delhi ngalai kudu pada ya Sheikh Hawat ji borong mentau ko cultural minister bola kerpat yang ban kumul lokal meli pada juga area ba un percent yang kam un plat no ya ka second installment first installment plat katu kalong total khatlai crore san pupralak kam te bola kerpat yang kumul lokal meli ba cimkia ba ula air ko approval ban pelanya ga second installment tang mentai stio nganawan sebuah Delhi dan kata ngala ong yu bangan seli inspect bangan pet bangan sa air report pat suhu ya ke progress of the work plai mentan hang tu ka kompleks ka bahe kandon ki museum kandon ki cultural complex kandon ki restaurant kandon ki children's park kandon ki guest house kandon ki amphitheater ka bahe ba te yang lasu tenat cibun yang mengenai bu inspection but sibit hingan sapa gitu kita show cultural minister ban PDU bangal ada inspection bagi nong song jong neka Shillong te bar hadin juga tu ngala penbut pat segana ban pek yang neka surok ludi kawai kebadan kaba ya nang tena pomin gi jong ka temporary assembly hall por Shillong kaban link pat ya kada surok kana ka surok ke bawah mana po Shillong community hall kata kebajuan nang tena po existing Peludi road bat mentah haduk kada jengking ro simpor yang haduk prabanai bangai pun bat yo naka nagispai na po Delhi ban yo ya ka NOC allotment yang dai jaka ka simpor haduk prabanai bang sobanai ku bleiru ya menteri Rajnath Singh ji bade menteri jang defense ulai ka approval bangai yo mentah dang prabanai bat la bat jengking ban ngala kerpat Peludi la don langgi engineer na Peludi ya aku beli ki nang aku beli ya ki engineer na ka MTDC ya aku beli engineer na po ka art and culture ki belayawan bagi belaya ya ka ya ka jing ya senok tilang man pedep kubro no brai mas kini ban pleno krang bagi pai ba pen kam pakano gini surok
but kunjur cultural center nakalian engineer jong ka MTDC ba nakalian jong an culture ki officer kila ai ka ason ba hapu prabna ki dep no bala ban pedam no IT ni ska department ba krang bagi pai ba kinla ma pun kam pihak ba ini naka ya kata ka assembly ru sen ngan se kenu ngalafun akhir gibrai beradab ya speaker ba Thomas Sangma ban president no ban pedap kata ka assembly sepo mau diang te krang ba ka assembly kan la kriya nong ne na porol bong kana ka hall kana ka auditorium ber na porol bong kan long ki muto cibuni kinong song jong rai aman pulun kinong song jong ka 19 South Shillong constituency kinong song jong Shillong par ka megalia bro koi kanang ba kumbolong mentang inde pelong program nang ne na po rai laban pin ona dulum paring law sutun ka laban ka kanchesis nyable chedu state library ngi da public chedu state convention kala kam jengai ten kila kriya no assembly ngelayo ben bah kanang baki pai ba kenjong kana konsensi jonga kala long jen kala long ha konsensi ka jonga kana auditorium kala la amplong cultural program ki jingele kai ki program ki ba fair bakila pon kamla ka de ha ka baki pelong jia seng ru kala pelong ya ki jia seng ki convention ki cultural programs ki no program su ka ajan po sinong ka yatho ka birthday party ka ba barki we de ki jingol ki kam te ngim don kam chu ban de state convention na state library la ni chu mau ding diang te sen ngan sele kendu be speaker ru ban kerpa ju bo un state ya ka kam ban kerang bakin la ban shift no kloy nang ne kata ka bedeng kong ka bar pat ka cultural complex ka tagur cultural complex ka turu kandan kan sakawi padang tu sakawi ka auditorium kan ka ampi theater kin ki guest house kan ka museum kin ki children's park kang tur kin song ke jimun toy ka bakrawe kin song jangan 19 South Shillong kan bong kalau sutun ke bisur lum set si kan si kan ka rai 80 konsensi jonga ilai la ban pun kam tam ki bubun sen dik baduk bun ki bachong wai ying ki baret takiton ba kajing hawai dap stem baru ki baklat no lani kajing hawai kun abayap beriu na kidun ki program ke begidon ki wan ki bahing bahasem na cha nong gondong na cha jengai ki non cha kasa ki laban simwai hang tu bansa kata kai kajing arab ke bakrau sibuni nong song konsensi tengah ka surok ru kadang surok ru menta kumbara ngiapet kuno bo hobnai match ngin inaugurate no te kumbo piatip hingi don prador barshong po karai laban tulun te borok ni prador barshong lu law sutun galumparing ka lumset si kanjisri soksor bong laban kariat laban bar ke mana sor kapsor ru ngise ya kendu kana dengkali kana ka main entry jongi gawin po civil hospital ka barung harainu tangki de arti option telar kini arti ki deng kali kana ka option pat gi yung song jonga right aban pun prador barshong ba 19 South Shillong kebun akapor step kam tamba ki kena kilit school kilit college ki balik tray ki balik be yo be han bakwa benet sepo che sora cha laimer bokalit mulai bokalit jiau bokalit sagwati mut la ki block nang tay kadang-kadang option bakidwan step ko shortcut tang 10 minit suher bedang ten robong la po umcerti bilik jago hati bilik kana sapo laimer sora kan ko bidi benlek kemut kalong ke jingarap ke bakrau subunne